ukeneye kugura inzu nziza cyane kandi ufite bije ya miliyoni 100, inzu nziza iri kuri kaburimbo ihendutse imeze nka gutya, ndebera nawe ino nzu irimo kugurishwa ku giciro cya miliyoni 100 z'amanyarwanda. Ni inzu ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, ni inzu nziza yubakishije itafari rihiye kuva hasi kugeza hejuru, ni inzu ikoreye finissage nziza cyane iri kuri kaburimbo iri hano Kabeza. Ni inzu nziza cyane iri kuri miliyoni 100. Mumaze iminsi mudusaba ko twabereka imari zipfushije, niko mukunda kuvuga, cyangwa se imari zabyungura. Gaho rero ndebera uru rugo nkuzaniye kuri miliyoni zawe 100, miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda, ugakorerwa mitasiyo y'iyi nzu, ibyumba 4, dushe na toilette 3. Urabona ko ari inzu nziza ifite design nziza, iteye amarangi meza cyane guys. Urabona ko ari ibintu bisobanutse kandi bisa neza. Ihera ijisho nawe urebe iyi nzu ukuntu igaragara kuri kamera. Urabona ko kuri miliyoni 100 iri very affordable. Urabona ko idahenze rwose. Niba ufite miliyoni 100 ukaba ukeneye inzu yo wagura ugahita ukodesha, ukaba ukeneye inzu yo wagura ugahita wimukiramo kuri kaburimbo ifite emplacement nziza, iyi nzu niyo yonyine ngufitiye, ariko ntabwo nizeye ko iza gutinda. Nutindaho gato ugasanga abandi bayijyanye. Tuyitemberanye hano dufite parking y'imodoka 2 ziparitse neza rwose zitabyigana. Urabona ko imwe yajya hano indi kajya hano hino. Ni inzu wagura ukabona rent nziza, cyangwa se ukaba utuye neza nabikubwiye. Kabeza hano hafi ni Kabeza ya hafi. Hano kuri no kote, iriya kote yo hirya tuhafite akajaride, hariyo stairs zizamuka zijya kuri jaride. Urabona yuko ari ibintu biteguye neza cyane. Niba ukeneye kugura inzu nziza rero nta handi wayisanga, ni kuri YouTube channel yacu ariyo Kigali House. Ntibibagirwe gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Reka mbinjize muri iyi nzu nyibereke ubamatsiko yabishe. Tugeze aha tukaba tugeze ku rubaraza rwiza cyane rw'inzu yacu. Ubwiyi niyo bariko ya salo. Urabona ko ari bariko nziza, hahandi hubona urugi rwiza cyane rw'urubaho rwa muvura. Urabona ko izi ngiza ari zambaho nziza zikomeye. Dufite hano design nziza cyane kuri no side. Urabona yuko ari ahantu ho bateye amarangi meza cyane rwose y'akataraboneka. Plafond ni nziza hejuru. Urabona ko ari gypsum iteye amarangi meza cyane y'akataraboneka. Nyamuneka niba ufite miliyoni zawe 100 umbabarire ubu wa mbere rwose, ntuze gucikwa n'uyu muzigo cyangwa se n'inzu nziza cyane yabyungura. Reka mbinjizemo imbere. Tubahaye ikaze muri salo yacu cyangwa se living room. Urabona yuko ari salo nziza nini yisanzuye iryoshye rwose. Ndebera ino size y'iyi salo, urabona ko ari nini cyane. Duhagaze nkara muri ranguni, reka duhagarare nko muri ranguni kugira ngo tubereke ino salo neza, none aho uyibona neza. Ukabona TV stand nziza cyane. Ndebera TV stand iriho, urabona yuko ari ubudasa rwose, iteye amarangi meza. Urabona ko ari ibintu biteguye. Plafond reka tuyibereke nayo iriho amatara meza cyane. Ndebera iri tara guys, urabona ko ari ibintu biteguye neza kandi biri mu murongo mwiza cyane. Miliyoni zawe 100 iyi nzu uyu munsi baragukorera mitasi. Nta handi wayisanga ni kuri YouTube channel yacu Kigali House. Urabona ko ino salo iryoshye kandi hagije, ni ngari cyane rwose bihagije. Nta muntu wapfa kuvuga ko ino salo ari ntoya. Tuvugishe rero tukugeze kuri imari. Reka tubatembereze no mu bindi bice. Tutaragenda reka manje mbereke ubwiza bw'aya mabuye araha. Ubwo ni design. Urabona design iriho, urabona itara ririho, urabona ko ari ibintu bishushanyije neza kandi bisa neza cyane. Reka dukomeze kuri salamanje mwirebere. Salamanje yacu ni iyi ngiyi. Urabona ko table iriho abantu 6 barimo gufungurira hano hantu bakwirwaho kandi bikaba ari ibintu bisa neza cyane. Hano tuhafite lavabo nziza cyane iriho na mira. Urabona ko ari ibintu byiza. Dufite hari plafond nziza, gypsum iteguye neza, iriho itara ryiza cyane. Iyi nzu utayiguze kuri miliyoni 100 koko wavuga ko ufite gahunda yo kugura inzu. Reka nkomeze mbatembereze no mu bindi bice. Tubahaye ikaze mu gikoni cyacu. Reka tukibatemberezemo murebe uko kimeze. Igikoni cyacu ngiki tukigezemo. Urabona ko ari igikoni cyiza kisanzuye rwose, kimeze neza, kirimo utubati twiza guys, kirimo ibisabwa byose. Ndebera lavabo, urabona yuko ari za lavabo nziza cyane. Dufiteho hano umwanya wa kuka, tukagiraho hano umwanya wa fridge. Urabona yuko ari igikoni giteguye neza rwose
kuri baba mama bakunda ibikoni byiza ngaho ni ahanyu, mbahaye ikaze rwose ntimuze gucibwa. Reka mbereke rero n'ibyumba, nabwiye ko ari ibyumba 4 dushe na toilette 3, reka mbibatemberezemo. Reka duhere muri iki cyumba cyacu cyo dukunze kwita icy'abashyitsi, ariko burya biterwa na nyirinzu. Reka duhere hano kuri dushe na toilette, sa n'uwibanyerekera barebe dushe na toilette yacyo. Urabona ko ari nziza, irimo toilette nziza, ubura kamera banyerekere, shawa nziza cyane. Urabona ko ari ibintu biteguye neza. Tuvuye aho ngaho rero, reka tubereke n'icyumba ukwacyo. Urabona ko icyumba ari iki ngiki, ni icyumba cyiza kinini kizajyamo garderobe, kikajyamo n'igitanda, bikaba ari ibintu bifitinze bimeze neza cyane. Reka tubereke n'ibindi byumba. Dukinguranye no muryango, ubwo tukaba dutangiye ibindi byumba. Tumaze kubona icyumba kimwe, ahangaha tugiye kuhakwereka ibyumba 3. Turahera kuri iki ngiki, reka tukibereke neza. Iki ni cyo cyumba cya kabiri, ubwo urumva ko ni icya kabiri kuri iyi nzu. Ni icyumba cyiza kinini cyisanzuye nk'uko mubibona. Tuvuye kuri icyo cyumba rero, reka tubereke n'ikindi cyumba cya 3, aricyo cy'iki ngiki. Ni ibyumba byo dukunda kwita iby'abana twebwe. Ubwo urabona ko ari ikindi cyumba cy'iyi nzu nacyo cyiza cyane. Ibi byumba uko ari 2 bikoresha bathroom imwe, ariyo iyi ngiyi. Reka tuyibereke. Urabona yuko iyi niyo bathroom y'ibi byumba 2 niyo bikoresha. Urabona yuko ari bathroom nayo nziza imeze neza cyane. So reka rero n'abatindiye batembereze no muri chambre principale. Tubahaye ikaze muri chambre principale. Reka duhere muri bathroom yayo, tubanze tuyibereke. Urabona ko ifite bathroom nziza nini yisanzuye, shawa nziza, murabibona. Urabona toilette yayo ko ari sawa cyane. Dufite hariya hirya lavabo na mira nziza cyane, kandi size yayo urabona ko ihagije. Iyi chambre principale yacu tuyivuyemo, tutarajya mu cyumba, reka tubereke akabati k'inkweto ko bashyiraho inkweto. Urabona yuko kameze neza, nako ntabwo yateguye ibindi ngo yibagirwe gushyiraho kano kantu, kandi ari ingenzi. So tubahaye ikaze rero mu cyumba cyacu. Icyumba cyacu aricyo chambre principale cyangwa se master bedroom. Reka tuyibereke neza. Urabona yuko ari chambre principale nini ihagije, iriho garderobe nziza, iriho ifite design nziza cyane. Urabona yuko umwanya w'iyi chambre principale ni munini cyane kandi bihagije. Urabona ko ari chambre principale rwose ya nyir'urugo, ikwiriye kuba ari chambre principale yo kuri iyi nzu. Niba ufite miliyoni zawe 100 rero, ukaba ufite umuntu ushaka kugura iyi nzu, cyangwa se ufite umuvandimwe cyangwa ari nawe uyishaka, nyamuneka iyi nzu ntiribuze gutinda ku isoko, duhora tubibabwira. Reka tubereke na office y'iyi nzu. Tuguhaye ikaze rero kuri office yacu. Office yo wakoreramo, urabona ko ari office nini. Aha niho wateramo table yawe, intebe, ugakora akazi kawe kose, wibutsa ko gukorera mu rugo bisigaye ari sawa cyane. Ntabwo rero muri iyi minsi wagura inzu idafite office. Urumva ko rwose iyi nzu uri buyitomboye kuri miliyoni 100, Kabeza neza cyane kuri kaburimbo. Iyi nzu rero nyamuneka ntucikwe no kugura iyi nzu uyu munsi, utuvugishe tuyikugezeho. Niba rero urebye ino video ukaba ushaka kugura inzu, cyangwa ukaba ushaka kugura n'iyindi nzu iriho ku rwego rwo hejuru, wenda ku mafaranga, nta handi hantu wasanga inzu nk'izi ngizi ni kuri YouTube channel yacu Kigali House. Duhora tubibabwira, wayisura ukareba imari ziriho ugahitamo iyawe. Ariko niba ukunze iyi nzu watuvugisha tukakugeza kuri iyi nzu ukigurira, kuko urabuguze inzu nziza yakungura, cyangwa se yakodeshwa neza, cyangwa nawe watura ukaba utuye neza. Urabona ko inzu ku giciro cya miliyoni 100 hano Kabeza, murumva ko ari na quartier nziza. Urabona ko inzu nta gihendo kirimo. Tuvugishe rero, iyo nomero no kuri WhatsApp, cyangwa twandikire, ukore subscribe, like, share na comment, kugira ngo tujye tumenya icyo tugomba kongera muri iyi serivisi tubaha umunsi ku munsi. Turagushimiye rero wowe ugiye kutuvugisha, wowe ushaka kugura inzu, yaba atari iyi, yaba n'izindi ziriho. Turagushimiye cyane, murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.